Kani gade Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian lai benai ba uba eskesun ula syajit kum UMLA Klemseng na Mauplang constituency. Henne kasngi lalit penyeso no kumudkot jong kaseng United Democratic Party. Haka yengsa jong presiden jong kanihi kaseng u Dr. Don Kuparoy. Haka jingelang ga berlong haka ni kanong ba asyulong. Haka ni jelang uba eskesun ula aitiru da kasiti syau Dr. Don Kuparoy kasiti ke ba uni UMLA uterwa banlong no kum associate member jong kaseng UDP. Ya uba eskesun lepediang sobha do presiden barang badu ke UDP u Dr. Don Kuparoy u balang ru ulampang jong ke yang terbatau an ke jela. Ringkat ke jingdon lang u vice president ke UDP central body uba Alan Treat Khar ka presiden jong ke UDP women's wing ikong Priti Khar Pongrom u presiden jong ke UDP East Khasi Hills district unit uba Tituswell Khan bat kinong kersan jong uba eskesun. Da ke jingwan penyeso jong uba eskesun kum associate member ka Kenhon Meghalaya Democratic Alliance. Jong ke sarkar kababat ya ulakam sencar hakani kejela kalakiu sya ke jingdon beriau kabalai pkhandai ngot ki MLA hapo yang terbatau an kejela kaba menta kadon san pkhandai ngot ki MLA kat hadu menta ke Kenhon MDA kadon arphongot ki MLA na kaseng NPP hinyongot na ke UDP saungot na ke PDF arngot na ke BJP arngot na ke HSPDP uwei UMLA ke NCP bat uwei pat udai UMLA Klemseng na po nongkram. Sudah kalian jom ni parti ni mensyukun ya kejing le ni basun pani kermen nak kejing dalang ni kalau kawai nak ki lan kelenti kumu patun klain ya kirian parti estate jumi baru ngange ki iba kamangan gisnem kabor jom ki kirian parti kanang hiar kidon syubun kidau Bangi sutu ba pada ki real party baru ke Malang haju ngai dan kejima ke por badin kejing angut yung kai UDP ngadu ke por mensyua kalong ba de bandon kejing tuli chung baru ke real parties bar ki like minded leaders mo bangi sutu balada kadon kata jing tuli ke real party ha state kinlah banbat ke por sensyar kumpa ki leaders hak por mensyua ki community ba ki sengrulum demi ki de sensyar ke state de kumbalon menta ka jingle yang basun kalong kuwe ni kumsa ngange kuwe ru kin follow ya ke ka ba sunile de ngasai mudur radi lanu kanwan ke por ka ba ki sengrulum baru kin unite lang haju ngala di simet ngamnut bahaba ki ladalong kepala bak kaderu banlong debanla kiseng rulum baru ke demanlang haju bandingila panwanlang banwanlang haju kalong kaborba ki ya sing rulum ne kasit ni dengan kemilenti ba kani ka jing le jung basun kalong ka jing stang bangangis ka magi por ba din si kandon ka jing akren kandon jing pdu jimut palesi kanwan kata ka por ba ni baru kiseng rulum kinwalang haju ngangange ka complete unity lading ngela bandon ka complete unity yang baru ki sengrulum kata hi kanlong ki ka move kampen hashbon ya ka politics ne perle hi kumbalom tang ya pilih baru ki belum free bagi associate ni ti kalau open ni baru bagi man ni dari momentan ne ka thungjungi kalau for complete unity of all regional parties like minded leaders mo ti ladang ngila balik kata teman welcome ya bro kumbalang mentang las Islam bani keren bangangis company kalau bagi sedang bagi persang kabala pana approach aparo ki parties ni bani perkhat ini ke complete unity ra ya ka development jong state le ladang ngimia don lang Kenhun dengan sim kalong ka ba ia ka bicim citom cibul dengan perkhat ba ngadi banya don lang banu banya perkhat na ka benta ki chimdon kam ka state ka don kam man yo ya ko all round development ka stability ko konsan dia te hadin bangala perkat jur tengah sim ba ka party ka balarim bat ka party ka ba idon kam ban shape ya ka future jong kita ka forces jong ke regional parties support ka state ngai i ka de UDP te hadin bangala perkat ngala pasiau ha ki riu kman ki ba Krisyan yang shwa banga ngiliat ngidon kawai ka committee ngikot
kalingwiar san perkhat bansan kalawe hang te po mo flang te lembaga ni ka committee ni don ki unit bapiar apo ki constituency unit ki jungi di zonal unit di sub unit ni don ya kini ki unit jong kini ka dingwiar san perkhat bansan kalawe bat ngalakot ikriu khamat hang ni po office jong krang de jet hakini ki kindiat sni ladep but makiru dakawi ke stur ki ong mangin wanra I ko around development idei bandon lang but kanu party ti hadin kata kila ajing bot mangidei ban khot da ka meeting jong baro ki member jong kini ka dingwiar san perkat pengkesan galui ti hakani si sajan baladep ni lakot ka meeting ang tengah mungap but dakawi ke stur kila yara ngangam don nang tu Henry Presiden bat Secretary jong kelingwiar san berkat pengkesan kalawai kila khot ika meeting tu kila pen snow ya ka jingdon kam wan ra ika development jong constituency pada ka juk por ya ka jingdon kam jong state ka jat mendriu pro kawi tikilai rai dak wi ka sur ba kan ba yang bangan associate bat ka nu ka party te ka ba kongsan hakmat ka de ka UDP tingalai kren be iba hadin bekila ajeng mut nang tei begitu kiri kuman ba ngan sakot ki meeting bat hakatu kasi sajan te ngilaya hadin ba ki pat ba kilaya rai la pentip iba kum presiden jongka UDP ba lanu kasi ngin ya kundu bat iba ilong ba kadai minta kasi te minta kasi ngalaman ay city wan nung kunta associate member jongka UDP naka benta bengin ya trailang wan ra all round development of the state tikadai bagi ong iba nama brush kat tu akapor ngadang kum officer ngalape hi ladang ngim ya teli manwan ra ke development po state ke ia ti ngai idon kata ke cikmen ba ka UDP kan long ka we ni ki party ka pan la banlum banlang ya ki like minded person MLA ke bade nang ni napo kanika kamtam ya kasi giant hills banya wan poi ke jing sutu jumut banya unite together ban wan ra ko around development po state ti deina kata kada biru mga perkat naga benta ka teacher jong ka state ba ka rio nga dei banya don lang barno na kata kadang sawan ban associate ba ka UDP